Umugani wa Ngunda, igice cya mbere. Kera habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahiranda. Uko yaryaga ni nako yahingaga. Yahingaga rubona yose agakubitiraho na musasu. Iyo niyo yari isambuye. Ndetse ngo imisozi y'u Rwanda ni amabimba Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yari afite n'imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Arakunyarukira ashaka umugore, akaba umukobwa wa Gacumu. Arongera ashaka undi, akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo. Ashakiraho n'abandi 4, bose bashika 6. Ukuntu yaryaga nta mugore umwe wajyaga kumubumba. Umunsi umwe Ngunda aribwiye ati, ngiye kwa data bukwe kumuha umubyizi. Ngunda arakugendera no ku Ntenyo, abwira kwa sebukwe ati, nimunkwikire amasuka 50 njye kubaho umubyizi. Kwa sebukwe bakaba abakungu, amasuka barayakwikira, barayamuha ajya guhinga. Atangira mu Rugondo, ahinga Ntenyo yose, abihinduka mu Kinyoro kwa Byakuzacumu. Ngunda agakubita isuka hasi 2, ubwa gatatu akazamura agafuni. Ngunda amatyo amasuka yose, ntiyasiga n'imwe, abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze, Mirenge awoherezamo abatezi. Abatezi bakorera kubura hasi no kubura hejuru, barihata cyane ariko ubuhinzi burabananira. Mirenge ayibonye ati, uyu muntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Babaga ingumba akabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa badendezaho inyama. Bazana n'imbehe nyinshi zuzuye umufa. Bakwiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose, amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Byose bamaze kubitunganya, bahamagara umukwe wabo ngo naze afungure. Maze bamuha amazi arakaraba, bamubisa mu nzu ararya. Muramu we abarira ko amaze kurya, amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda amubonye aramubwira ati, njye nduzi ko iyi nka nyitonoye, abahungu bayiriye bariye nk'iryoshye. Kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati, dore umukwe wacu ntahatereye kandi yadukoreye. None tabaranya uzane akari gasigaye mumwongere n'izindi nzoga. Icyampa ngo yijute irya none. Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye, bamuzanira n'inzoga. Koko rero niho yari akigera mu mahina yo kurya. Akaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza. Imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umufa. Byose akabivundiranya, akaroha mu nda. Ngunda akagira umuheha witwa Ruvunabataka. Yaba ukubise mu kibindi cy'inzoga, akagisoma umusumwe akaba arakonoje. Nuko amaze kurya arasohoka, asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubwo yari amaze ingumba yose wenyine, kandi bamuhaye n'ibindi by'inzoga nabyo biguze inka. Byose arabitsemba, agenda abibegekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha. Basigara batangarira inda nini ya Ngunda. Sinjye wahera. Ndabashimira ababashije gukurikirana igice cya mbere, mbararikira ko twabana no mu gice cya kabiri cy'uyu mugani muremure. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza.